Mes amis, comment nous y nous connaissons pas trop fort en espagnol, mais je cherche un mot espagnol pour me parler avec Abinader, président de la República Dominicana. Luis Abinader, este mensaje es para ti. Tú sabes, yo estoy parada aquí en un lugar que se llama cementerio. Ponemos café en face côté aquí del cementerio. Todas las personas que nació en este mundo se van a vivir aquí mismo cuando se muere. Chaque monde qui fait dans le monde ça, yo pral fini toujours dans côté